Алтын жылдызго касташкан душманы кыйратып эч кыргызго көксөп жеткен азаттыгы колдо бар көктө учкан бир кушко улум мана сердиктери ойдо бар урпактары бир бизго санатын сактаган санжырасын баштаган көне тарых дастандарын калтырып көчмөн элим када салтын бартаган кыран куштай алга карай талпынып кыргыз болуп туулганыма мактанам кыргызым улукко кылым кезген улутко калкымдын тилеги кашка суудай тунукко жетти дубан мамилеси куралган жердигинен ыйыкко биримдикке ынтымакка сугарган биздин максат бийикко санатын сактаган санжырасын баштаган көне тарых дастандарын калтырып көчмөн элим када салтын бартаган кыран куштай алга карай талпынып кыргыз болуп туулганыма мактанам кыргызым баянын кызмат кылуу талабын керемет элимди кайдан издеп табамын чоң жазуучу Чыңгызымдын эли деп чыга берсин кабарың даражаңды ырларымда белгилеп дайым сыймыктанамын санатын сактаган санжырасын баштаган көне тарых дастандарын калтырып көчмөн элим када салтын бартаган санатын сактаган санжырасын баштаган көне тарых дастандарын калтырып көчмөн элим када салтын бартаган кыран куштай алга карай талпынып кыргыз болуп туулганыма мактанам. Мына туугандар, мына бүгүн өзүбүздүн атакталуу Ажыке жайлообузга келип, мына конокторду азыр тоскону күтүп турабыз. Мына биздин жайлоо, бул Ажыке жайлоо канчалаган кызыр жылоологон, канчалаган чыган адамдар ушул жайлоодон келип эс алып, атага алыска кеткен жайлоодо өзүбүздүн таздарынын кулундар ушу эс алууга келип, Кудай кааласа ушу 2-3 күндүк эс алууну ушул жерден өткөрөбүз. Кечээ күнү спорттук оюндардын биринчи туру бүтүп, Кудай кааласа бүгүн ушул жерде дагы алдын жетишинче жердин ылайыгына карап, шартка карап, ошо оюндун түрлөрү болот, сыйлар болот. Рахмат ушу таздар туугандар ушу алыскы чет мамлекеттен, Россиядан келип атышат. Бишкектен, Борборубуз Бишкектен келип атышат, Оштон келип атышат, Каракулжадан келип атышат. Ушу туугандарга да ушу аманчылык, каерде болсун, аман болсун, тынч болушсун, иштерине ийгилик. Биз да ушул жалпы могул жерде уюштуруу тобу туугандарды жакшы узатып, жакшы сыйлап, жакшы кетирсек, биз да ушу максатка жеткендей болобуз. Эми Кудай кааласа баары жакшы. Туугандар ошо кенен Ажыкеде, кенен ушу Ажыкенин оосунан кенен дем алып, ушу жакшы эс алып кеттиңиздер туугандар. Баарыңыздар ушу ишиңиздерге ийгилик.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîme. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzûbi aleyhim velezzâllin. Bismillahirrahmanirrahim. Silâhinnas min şerril vesvâsil hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs. Sadakallahul azîm. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifûn. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Şu Kur'an'ın savabın, şu malın savabın, şu toru ağızdan beri taragan atalar. Ötken dördün arbayına eda kıldı, savab oşalarak bilsin, cay cennetle bir Kur'an. Amin. Amin. Emekler mezar çıkıyor. Buna Rahman Aşıtağız'ın eşiğinde turağız bugün. Abdan çoğun dengelde şu ideyalar kozgolup ananı şu bizim askar Erşekağız bulup Rahman Aşıtağız'ın balası şu bala talat düzgün sürgünde şu tazlar urusuna bir soyuş vereyim dep demilge götürüp özü Surgut cergesinde dürse dağı Jakşı demilge götürdüle. Şu balanın soyuşu şu baladağı önü ösüp bala çakası menen baktılı oturmuşta yaşasın. Jalpı tazların eli önü össün. Aybek jakşı Kur'an okudu Tora Atağız'ın baldarına. Bizdin elimiz, bizdin jurtubuz tazlar mından arda koyup. Baldarımız da koyup. Tazlar kıskası şu Kırgız Respublikasında en baş götürgen ururlardan şular urpakları biz bolup jürebereli. Askardın da iyi bilösünde baktılılık bolsun, önü össün, geleceği keng bolsun. Çıkkanlardı getirdi çıkkanlar. Talatüzden geliste kançalagan bazar basıp kelgen baldarga dağı. Şu barışı canı Kuday olsun. Başta notu saç ya. Uşer'de kuşlara uşer erkek kılgan. Karmışa, kayırı, kuşlar. Ne teyretmeseniz bakayım. Hayır, pazarda, Murat. Ben ömür boyu razımı de. Kança caş beret. Şu bir tuğandan yol çeşitli balatken. WhatsApp başka. Buna pata kılıp atamın eşiğinde oturganda. Bu diyor hakem. Önce tokulda öfkesinde çıktı. Açmayın. Yemdikini de
Yok neden biz hüküm edeceğiz. Ya ama bir de sınırmasın. Bak bir o kadar. Bir karşılaşması var. Aşağı ol. Ya Saşka falan bir de gelme basın. Bala kaçıp argımaktar arış gerek. Azan atıp azamaktar namuska bek. Şanday canıp alışıp şamal menen jarışıp yüzün sürtüp bulutqa жүрөгү отқаны сык. Ала тону бел кылып ата жұртты дем кылып абалдаран шок болот, ал олонгон от болот, а болбосо жок болот кыргызымдын жигиттери. Дүңгүрөтүп жердин үстүн тулпар келет. Дүркүрөтүп дүйнө жүзүн шумкар келет. Кымыңдашат кыргыздар, жымыңдашат жылдыздар, аланткени алардын арасында чыңгыз бар. Алан кезет жомоктой, ак калпагын жоготпой, акыл эсин камчылап, ак кулагай алкынат, ай жылдызга талпынат кыргызымдын жигиттери. Uçtumuna ay çürük böce ak kubu. Şukşurula jigit şumkarцы yak tubu. Zakındады kız ulan, jakındады boz ulan, ana жетти, бек бочактап кетти. Ак сүйүүгө бек болот, ак достукка чеп болот. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун кыргызымдын жигиттери. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун кыргызымдын жигиттери.
burası. Tarabın bir kana sen çıktangan Bacıraygan gözlerin asuqtanan Vakıtınday bir sayın sevestin Baskan izin başkalardan kızganan Baskan izin başkalardan kızganan Biri göreyim deyip ağıra Gürgülgü arzulaydım açılan Senin şanlı şarkıratması yaktı Şair gülgün muksam jarpıncalar Şair gülgün muksam jarpıncalar Hep gülür divanlar Barut gözlere yazılgan Aysın günü sularındı beyni Celden başkası dalagan çaçımda Celden başkası dalagan çaçımda Anılar gözlü orada takar diyor müziğe göre göre de. Şurada kadar. Al. Kul dininin rahat suyudur. Kul dininin rahat suyudur. Allah'tan gün boyu senizdir. Kul dininin rahat suyudur. Kul dininin rahat Cidden güzel herhalde. Tolgun geçindi Günü kayda getirdi Çok şaşkınım hoş elin ay Günün üstün geçirdi Günü kayar Erken hoş elin ay Ay. Yeter mi? Kim balası mı? Aylar gülsüce kalmay Ömürdün farkını geçmedim ay Gözünden cürünge kalmay Yürümese gel.
Tuğanlar, buna es alının şu ikinci günü bugün. Şular jalpı tuğanlar, tazarlar, bardığınızlar karşı ırdeste. Ben almasam yok işte dikiye öğreteceğim. Tağdırga başım Udana todo çavo. Kalçanıp kana küle. Karnınızı koy versin bile. Gözün il degen çıkarmaz. Davul alıp koy. Ya buna ulan kimse. Kameran sen dikkat. Aymen. Karımız geliyorsa. O delinde de. Ya bana uğraşsa. Mırlıyma geldi. Savaşa gel Aldı da turgan basattı.
Avaldım bağırıp Ağlarsan koysun, ağlasın koysun gözünü. Avaldım bağırıp Ağlasın koysun, ağlasın koysun Ön başka mı? Kusu başka mı? Ön başka mı gitti? Başkadan uydur çoğur. Bugün gidip soğur. Eski düşün
Ama bak. Fiyatçılar bak lan ana alma. Oradasın! Almasına fiyatçılar. Alacak mı? Almaz bana ya diyetçiler. Ha olur mu?
Sözümüz paylaşsın. Ben şu bir. Ama şimdi verin. Katam ver koyayım. Ayağına indirip Ortadağa gittin derim Korkun alıp kaparsan gelip Batkıdın Zetçanın kaçırı degen cendenine gel ortadan Bu yerden bitmekten geldi Hoştan geldi Ayağına ortadağa gittin derim Göbünümler kumbastın Geç balımlar çımbastın Günday oynap gülüp Adayıp doylasak ne vergiler Kavga vay göverken neresi kadınmalattı Nereden çakendim valattı Valla nayınlarım Yayım ömrünü ötüversin Sen sonuna düversin Peygamber vatandaşın betsin bay söylersin betsin Ailenden çadağa geçeyim derim O biz görmeye annemi bize göz kaldı O kalkanın bağıracak o soğuştu gördük Hep soğuştan ayıtmalıyım cekçine Baştan görmüş kadığında kaldın da tatın orada Ailenden derim Ben görme güle Gel söyle güle ailenayın Sen de bile oynayıp gülüp sürüyor güle ailenayın Tazda tuğandarım Baldarım Devere çeverelerim Göbünümler uzun olsun Ya ailenayın derim emi Amcam çekti hüpet O telefonuna saklayın yok Kayboldu. Onu vereceğim. Boşulda doluk kırmızı Başına kalpak giyirse Kırkına cılkı kişide Kazanda kırmasa bıştane Boşulda doluk kırmızı Vanları bilmese nelere bilmese kızı Asıl dualı kardeşka Araktan içmese kardeşka O soğudan dolaştı Bilmese can başka Öndek arakşıram Çok çekler çığıram Atam beni uğrattı Bağlarını açaktı Ya baktık aytmak değil son bu kadar da koydun be. Bol değil mi? Sayramı, ülkürünün bayramı Bizim şerifler Yürüktüm baykırdaşa Anlatıra sırdaşa Gel ile biz gel İle biz gel Çaplamaktı, çavarmaktı Çakırınla kavar vergiyle Dostlar, geri git oraya. Şerif,
Kokon boy. Rusya. Bişkek. Moskva. Bişkek yok, Çağızlık. Hayır. Çağızlık koy. Rusya'nın altına ne gel? Böyle alganlar geçekliğinden beri 3 talamda Turga'da da 3 tane. Bir tane Moskva'nın ayı. Hoş mene Bişkek hoş Bişkek. Hoş Bişkek. Hoş bir ev. Cengene çıkıyor. Oradan turma yakında bağla. Yakında bağla. Akırına bak. Kokama okuyor. Kural, Çorra, Bazarvay, Kalmurza, Sancar. 5-10 gelmene. Gel. Hoş. Ya Bişkek. Kılıç, Talan, Almaz, Niyaz, Bolat. Bu ne kadar geliyor? Ne ayı? Çorra, Bazarvay. Az gelet pazarına. Ya Osman, kaptanın gel. Daha kapitan komanda. Ya kapitan Çora. Ya Bazarvay ne? Az gelet. Короче, buna dağı onun tezkeri var da. Boşu için ben bununla yeme bekitem. Girin kaptanın kalacağını alıp yatasın. Kamşak ya. Boşu dağı bu ne kıldı? Kamşak ya. Nerede bekliyor? Nerede bekliyor? Bol de be tartsak da algı. Şundan başla. Ya buna istiyorsan Hoşton, Tural, Çiçekten Tınıç. Birinci. Yukarı çıkın. Almadıktan çıkmaz mı biz? Yok öyle kurpa getir. Kalagan sana. Olmazsa Kalagan'ın çıkar birinci. Birinci çıkar. Hoş de koyun kalagan çıkıyor. Ya handayken bulacak. Sen de olmayacak. Giyin at. Ya sen de olmayacak. Ya sen de hoşlanın.
Adım kıdele cıgışam. Давай, давай. Yak biskek ya koş. Git. Biskek. Давай, давай, вообще давай. Ver işte. O seni puan kaldı. Ya до конца, ya до конца, ya çıkmışa. Ya до конца, ya. 9, 8, Ya до конца çıkmışa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otur olayım. Sohbet. Ver koldu tuz koyula ya, koldu tuz koyula. Vaktin cengesin mi cengelesin mi çıkasın? 1, 2, 3 gitti. 3 gitti. Bana normalde. Normalde. Oldu. Çıkanak kötü olmanın cengelesin. Çıkanakta siz tendirin bunlar. Bir sefer. Getir, özür He. Boş. Boş ekmeği. Oldu da oturuyor. Otur. Var da oğlum çıpkı kırıyor. Girmez boş. Ya Sparta'dan kuşatasına talı oyta. Yok kadar çok yapıldı. Pazarı var. Kullandı. Bundan. Tören var, tören bana çıkar böyle anne kaldı. Yemilden başka bir adam girmeye gele. Onlar bir arası.
Ya bu sportta. Çevirdik koltuk armayı versen. Koltuk Oldunuz. Eğersen abi. Ketti. Hayda baka. Yemin tuğanlar mahsulatlayan iş kılmayılık da 45'ten Georgia'nın gönlünü aldık. Hem küçük varın çıkmaz. Çarşına karavay küçük. Hamşak eminen tarafında bir kuruş ötüle biz koşum çağırmayız. Yok gazete şu adam gelir. Hem çavur kalsın. Ketti. Gol devlet. Kamera çek. Cap! Cap! Alacağız! İlgisiz başlık! Ketti! Yet! Yaz!
Riyan yana yebil karap duratlar. Hızı çıkılmayacaklar bravo. Şunu da görseler. Ciğenim tepken öder ağlı. Koç. Bilekleri tuz kutçulan tuz Bunu inesin gidecek. Tövbe üçüncü. Çıkmaysa geri gidesin. Bu 30. kışın tutuyor. Ne kadar çıkarasın? Ya yemin Murat'a ya. Sanki tokaş nereden takım tuttu? Aşırı 3 elimden getir açtım koy. Azı terten final oynasın. Bir, iki, üç kıltırıp. Budam ne oldu? Budam ne oldu? Ket. Yemin ha kaçtı. Avajanza. Ya aşıral tutmadı. Çöktü kaldırgılar şimdi. Oldu mu? Oldu da. Sıra kılıçtan. Ketti. Ketti. Kaç ev? Eğer sana ketti. Bunlar taşların arasında buna bana kol güreşler. için hazır kol güreş oyunda uyuşturduk öyle. Kuş atasını tanımay degen. Buna tokoş degen bala yine Polonya'dan gelgen değil cengdi. Kıskası uşaklarını kutuktap şu tokoçka birinci bayvege şu tokoçluk oldu. İnsan prize mi tokoç? İkinci aksakallar arasında Tokta boşaldı bir türçü. Aldan giyin, Cankavkaz'da bir top güçlülüğün görgözdü. Oyun kıldı işinle ilgili olsun en solgun ol. Kazlar namızı korkup duruyorsun. Kolçak. Kelte. Ötele güçlü olan çıktı. Bu olan yeri sağ olun. Dağı cetlet. Şu olanlar cetiler. Kazlar namızı korkup. İşinle ilgili olup kazlar namızı korkup duruyorsun.
Canzak gel be. Oyunlarına utkuladı. 8 su bitir. Ya az gözüne gel. Koy otur. Ya Türk Türkiye'den gelgen. Şu ayılda çoğuyu ösken bala. Güçlü olanı güçlü deş gerek. Turban Türkbatı özü altın. Yuva girge sağlık olsun. Hala hakasını sıyladı bu olada. Canzak kına yaşa. Canzak. Şu alada öse duran bala gel budak olasa. Bileğine kuş verseniz kazı. Yaşsın da. Bundan daha birinci yıldan olur. Oldu. Oldu 10 mine. Hey. Başla. Ana, to'xtab ketib bu yerda. Kemerlikten hoş olmaysa geldi deyip erten aytasınlar. 2 yıldan keyin aytasınlar. Uşun için aldın ala acımaniyalar jasaydı. Acımaniyalarda jasaydı. Hareketlerdi kılaylıya tuğanlar. Biraz acımaniya jasay bergenlerimiz. Söz çıkıp atады, şunu aytıp koyup olsun. Жол темасы бүттү. Спорт зал болуп атат. Наркыны күрөш зал кылалы. Сынап Канат Бегалиевтер таласка нарындарга спорт зал тыгыбайды айынан бери. Башка болду. Кече чалмага бардык эле. Курстан мектеп жана дагы спорт зал салып койду. Ушуга бирөөнүн атын койсок деп атышат деп. Мына Ташболот экен балдар кичине сатып көтөрүп атып, 4 баласы 4 жерде иштеп турат dedi. Ушулар патрон кылып, эмне кылып баарын жасап берсе, Ташболот экен эмгеги сиңген бизде. Ушунун атын коюп, ушу балдар аракет кылбай болбосо. Onu takip ettiği kadar emin olmadı. O barın çetçili barın. Başka Buna gindiki aşka gindiki Madaniyat uyum kısa olur. Başka ne yok. Көпчүлүк өзүнө чечкиле коет. Nime olgan iken 5 merit özü gelmese ben şu tazar tuğanların içine çekmiş. Ana 10 миң балдар мына Аскарбай азаматына төрөң Аскарбайлар мына бас саптагы жакшы активдүү балдар. 6 айдан бери күткөнүбүз кабыл болуп, тынчама мынтип өткөрүп атабыз а. Бүгүн биринчи, экинчи күн болуп калды. Эртең дагы 1-2 күн убактыбыз бар. Ушу жакшы ойноп, жакшы эс алып кеткиле ошол акча каражатын кошкон, фонд түзгөн, аны чогултуп мынантип алып келген балдардын өмүрүн берсин. Ошо Үрүстөн баш болуп, Төрөбай баш болуп, улуулар Бактыбек Самарадан келип турат. Дагы кичүүлөр атын атап алсам кечирип койгула. Келе албай калган Мыкыш кече айттым кайнагам. Дагы башка жаш балдар баары тынч болсун, ушулар улана берсин. Көп максаттарга жете бергиле. Алла разы болсун. Кече дагы айттым, Путин современный Россия деп мактанып жүрөт деп. Бизде современный Кыргызстан, анын ичинен современный тазардын жаш жигиттери, патриот жигиттери жалп ойноп жүрөт. Zaman gider fotoğraf koydum bize. Комплект кылып бердим. Bayakı emel. Бастаптын дагы бул бастапка дагы кире алган кирет. Ona ошол төшүн ачкандар. Кире албаган кире албай, сүйлөй албай, мага окшоп жазып жүрө берет шылтоолоп. Кетпейт ат деп. Ошо Заманбайдын өмүрүн берсин, ата энесин бактылуу балдардан болсун, Теменбай менен ойноп күлүп жүрө берсин. Эл адамы болсун ол. Аскарбай личный бериш керек. Эртең алда аксакалдардан да калып берет Аскарбай. Ушул Аскарбай менен 60 чекке тесинге түнкү саат 1-де мен жаздым менен Аскарбайга кичине жардам берип коелу туугандарды. Асыл рахмат. Баягы март Жоомарт болот. Эр жигит Жоомарт болот. Жоомарттын көрсөттүң, сүйлөсөң, баягы балдар айткандай булбулдар сүйлөп турдуң Сүргүттөн. Биринчи Аллага рахмат, ушунча байланышты түздүрүп берген окумуштууларга рахмат, япондорго рахмат. Андан кийин ошолорду пайдаланып иш кылып аткан бизге рахмат, анын ичинен сага рахмат. Өмүрүң узун болсун, бактылуу бол. Кимсиң аскарсың деп аккалпаңдын башынан түшпөй, тазардын астында ойноп келип булкунуп жүрөр. Aksakal ketmey turup. Ben bu aksakalların gelgenden bir şey görüyorum. Hakikaten oyunda olsa gerek. Hep geçe olup, çemka uşadım toku. Şimdi uyuşuk kaldık değil mi? Ben de oymayı çıkamıyorum. Yaş kolda turat da arkadaşlar. Rahmet. Atasırga oturganız bir oldu aga. Oldu aga. Üntimaktığız bilinip kaldı da şundaydı. Kuda kalasa. Uşuğuz dağı aldığa yürüyorsun da. Bayağı bir patı oşağa ait daha bir patı verin şu. Cevap nerge bu başka yer emes. Men anından geldim. Men sürdüp zorga geldim maşına böyle. Özünçele bir sürdü bolat ki. Akraskaya bernet bıklasa yok değil. Akras bıklas yok değil. Çalışa da etmeyi mi? Baktıya kadar. Karan dörtte biz özünçe sürgen günde dile ulat. Körleş bundaysa. Oturan günler özüne Artan Bey, Kıyal, hükümet, Matip. Ol. Bu emi
Çılda uyuşturulan gün için bir patronu çıkıp. Cevap Şunday sende çıkan, şunday baldar var için Tazar urusu 300, geçen daha aytım 300 yıldan beri saklanıp geledi cana ösüp örkünde geledi. Dünya yüzünün ellerinin katarında gitti o da. Adal Müslüman elinin arasında hakikat dininin içinde şimdi yaşap gitti o da. Şimdi yaşayı verelim. Hiç vallahi şimdi sizlerden giyin de şunday baldar çıkıversin ha. Assalamu alaikum. Jalpı Tazar tuğanlarına tuz buyurup nasip kılıp açık yergesinde bugün Tazar mutfakları 2 günden beri jakşı saltanatlı hurmat menen jolu boldu. Buna yerde ayıldın 67. yıldan böyle de bir 2000. yılga çeyinki ufakları şöyle bir mareke oluşturup bunday bir jakından tanışıp kançalık jolup Kırgızda söz var. Kançalık jakın katışsa gözde meğer deydi. Şu kançalık bir-birimizni jakından görsek meğerim oşunçalık tövlet degen maksatda oşunçalık toprak aldım dep joluşulardı ulandı. Şu jakşı sağmalıktardı başladık ele kalasa oşo işke aşıp geçenden beri jakşı sağmalıktardı hareket kılıp başladı. Ötüp ketdi ağız. Kuda kalasa da erte bir-iki iş çaralarımız kaldı. Oşol iş çaralarımız jamandı. Ынтымақчылықта өткөрүп алсак, биздин тилегибиз эмне? Уюштурушу жамааттар Сабатаздар балдарына терең ыраазычылык беребиз эң башкысы. Алдынан табайлабай эми көпчүлүк ушул балдарга терең ыраазычылык беребиз. Бала чагаларга жакшы бересиз. Алыс жууктан биягы эсенги кымышы өлкөлөрүнөн келген биздин жалпы Тоғыздаздардың балдарына жақшы қандай мақсатта ойнап ошол мақсатта үйлөрүнө ошондой жакшы жол алышын каалайм. Жакын жерден келген мына бизге окшогон оштуктар, Бишкек тумандар, мына жердеги Совет, Каракожа, Алай, жалпы тумандарга ак жол, терең ыраазычылык, бар жолуна ак жол, Куда кааласа 2 күндөн бери силер ушул жерде жалпы баарын кызматта болуп атасыңар, баарыңа терең ыраазычылык билдирем. Алла таалам ушу тазылардын жалпы эле кыргыз элимин ичинде ушу кыргыз элими колдоп, жөлөп таяп, жакшы жетишкендиктерге жетерсин. Анын ичинде менин таздар бир тууган боорлорум аман болсун, кайерде болбосун, иштеринде ийгилик болуп, жакшы жетишкендиктерге жетише берсин. Жақсы көрүүгө кылып, жакшы оюн зоого өткөрүп айтып ачке жайлоосунда турабыз. Рахмат ушуну уюштургандарга. Ушул жерде эң аксакал менен мен да ошо балдардын катарына кошулуп, Оштон, Бишкектен, Россиядан келген балдарды сыйлап отурабыз. Ушул балдардын ушунча келип бергенине чоң рахмат. Бүгүнкү мареке тынч өссүн, жакшы өссүн. Рахмат көп. Бар болуп, ушул жердеги эле балдар бар болсун, тынч болсун. Чоң рахмат. Biz bunal жогорку өрөн тазар туугандар 3 айылдын балдары жигиттери ушул айылдын 2 жылда бирден келип ушул жайлоого келип эс ала турган болуп ушул демилгени баштап ушундай бир иш-чара уюштуруп атабыз. Бул иш-чаранын себеби ушул тазар туугандардын ынтымакчылыгын, биримдигин,
Ошентип ошондой бир ынтымакка келип атабыз. Бул жерде бир саясат болбойт, бул жерде бир ашка нерсе болбойт. Россиядагы балдар 5-6 жылдан бери Россияда жүрөт. Ошо балдар келип, туугандар менен таанышып, көрүшүп, ушуларга бир мындай жакшы мамиледе болуп, биз баарыбыз бир тууган элбиз, бир тууган балдарыбыз. Ошого бир жакшы мындай ар жыл сайын, 2 жыл сайын ушундай бир келип, ойноп кетип, өзүбүздүн жайлообузга, мына кереметтүү Ажике жайлоосуна ушундай бир иш-чараны уюштуруп отурабыз. Иш-чара абдан жакшы өтүп атат. Эртеңки күн дагы бар, 3 күн ойноп кете турган болуп атабыз. Ошол эле мындан башка бир мындай бир саясат болбойт бул жерде. Главный эле ушул ынтымактын гана белгиси да, ынтымактын кандай белгиси. Ошол айта турган сөзүм ошол. Мына бүгүн ушул атактуу Кыргызстандын Ажике жайлоосунда таздар уруусунун урпактарынын арасында ынтымакчылык менен абдан чоң деңгээлде ушул бир туугандар бири-бирибизди сыйлашайлы, урматташайлы, бири-бирибиздин кадырыбызга жетели деген деңгээлде иш-чара өтүп атат. 2016 жылы мамлекеттик деңгээлде Кыргызстан боюнча 7 тууганын арасында абдан чоң иш-чара өтүп эле. Ошондо ушул биз россиялык балдарды, бишкектик балдарды, оштук балдарды ушул бир сыйлап коелу, ушуларга бир чай берели деген демилге болуп, бүгүн ошол иш-чара өтүп жатат. Кече волейбол боюнча спорт оюндары өтүп, абдан ынтымакчылык деңгээлде сонун Кудайдын колдоосу менен бир да чыры жок. Абдан жакшынакай иш-чара өттү. Эми бул иш-чаранын өтүү максаты, мен ойлойм, ушу талаа түздө жүргөн балдар иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөсү менен бактылуу турмушта жашасын. Ушу балдар ушул биздин айыл арасында бир топ элге бир топ керектүү иштер жасап берди. Бирөөсү шагыл төктү айыл арасына, бирөөсү суу чыгарды, бирөөсү мечит курду, ушул сыяктуу бир топ иштер жасап эле. Ошол деңгээлде ушул бир сүйлөшүп, мындан кийинки дагы ушул жасалган иштер ушул кийинки муунга үлгү болсун, ынтымак болойлу, баарыбыз биримдикте болойлу деп бүгүн ушул абдан чоң майрамдык деңгээлде иш-чара өтүп атат. Баардык эл журт аман болойлу, тынч болойлу. Ушул кийинки муун биз жасаган иштерди үлгү катары алсын дегенде ушул чараны өткөзүп атабыз. Rustam жақсы сөйледіңіз. Біз деле ошо канча күндөн бери ушу меймандарды күтүп алайлы деп ошол күндөр келип, бүгүн экинчи күн экен. Туугандан айлансам болот. Алыс журттан көрүшпөй, таза сагынышып калган экенбиз келе. Аябай ушу эки күндөн бери ушу боор батырышып, жакшы темалар болуп атат. Мына азыр эле жарым сааттын тегеренден мурунураак дагы ушу балдар көптү күтсө көл болот дейт, бир 30 000 акчаны чогулта койду, мына жолдорго кичине бир укул-чукуруңар толтуруп алалы деп. Бул да болсо ошо элдин таздар элинин ынтымакчылыгы, биримдиги, дагы мындан ары дагы ошо таздар элибиз, мына жерде чогулган жаштарыбыз дагы көп жакшы алдыга койгон максаттар болуп атат. Алар ишке ашсын, Алла колдоп. Мына Бишкектен келген акилинген жакшы өздөрүнүн дагы жакшы сөздөрүн кошуп, салымдарын кошуп, кыскасы туугандар сагынышып калган экенбиз. Аябай жакшы мына өзүбүздүн кең жайлоодо кызыр жылоологон, канчалаган дагы бизден мурунку муундагы ата-бабаларыбыз жайлаган Ажике жайлоосуна эс алып атабыз. Ошо эс алуубуз дагы жакшы болсун. Дагы 2 күндүк убакыт бар. Ага дагы ошо мына меймандар жакшы катышып, ынтымакчылыкта, биримдикте жакшы узатып алсак биздин максат ошол. Мен да жана айтып кеттим сөз. Бир сөздөр айтылбай калды. Мына азыр биздин максатыбыз, тазардын балдары максатыбыз ушундай бир Россиядагы Бишкектеги жүргөн балдар, бизнесмен балдар ушу элге, жерге мындай жардам кылып, мына кашаны тосуп бердик былтыр. Эми быйылкы
Demek yol boyunca azır dile Aybek aytıp kettin, şu 30 mingge jakın akça çogulup kaldı dedin. Keyinki planыбыз мына азыр жакшы сөз болуп кетти үйдө. Спорт залда мындай айтып атабыз бизе. Самын кылам. Балдарды тренировка кылдырып, ошо арак темекиден алыстатып, жаман жолго бастырбай. Бул деген эми аябай жакшы нерсе да. Жакшы иш. Рахим биздин негизги тема ошо чогулганыбыздын негизги темасы кийинки жаштарга үлгү көрсөтүү, кийинки муундарга. Анан ошолорду бир жаман жолдон алыстатып, жана сен туура айтып атасың. Ошондо залдар ачылса балдар жаман баягында жаман жолдордон, сигареттен, арактан, спиртнойлордон алыс болуп, азыр ошо жаштарды жогорку деңгээлдеги аренага чыгаруу биздин максатыбыз. Эми өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы ою көлдө деп ушу бүгүн балдар туулган жерине келип, кенен дем алып, абдан жакшы эс алып аткандай болуп сезилип атат. Мен ойлойм, ушул демилгелерди ошол сырттагы балдар менен бирдикте, анан айылдагы ушул бир топ жакшы балдар көтөрүшүп, ошону колдоп таяп, ушул абдан чоң иш-чара өтүп атат. Мен ойлойм, ушул биздин иш-чарабызды тарбиялык мааниси ушул кийинки муунга калыш керек. Кийинки муундар ушул агаларыбыз өткөзгөн экен. Агаларыбыздай болойлу, агаларыбыздай аракет кылайлы, агаларыбыздай элге журтка күйөлү, агаларыбыз ушул жолго шагыл төккөн экен, агаларыбыз суу чыгарган экен, агаларыбыз жайыттарга чейин жайыт жолдорду тоскон экен, агаларыбыз жайыт жолдорун оңдогон экен, көпүрөлөрдү салган экен деген максатта ушул мааниси, ушул бүгүнкү мааракенин мааниси, эң негизги мааниси ушул жаштарга үлгү. Ошолар бир тарбиялык маанисин алыш керек, биздин иш-чараларыбызды улантыш керек. Мен ойлойм, бул абдан чоң тарбиялык мааниси бар иш-чара. Көп ойлошу мүмкүн, таздар урус ойноптур, күлүптүр, бир 80 миң сомго жылкы алып союп жептир, 20 кой союптур, 67 миң сом акча волейбол оюнуна акча сарптаптыр деген максатта иш-чара өттүр деп ойлошу мүмкүн. Бирок түпкү мааниси ушул жаш балдар элге журтка кызмат кылуу. Ушул максаты ушул болуш керек. Мен ойлойм, жаштар уккан балдардын баары ушу элге журтка кызмат кылсын. Кандай дейсиңер? Жакшы сүйлөдүң. Жакшы. Мына жерде таза туугандарыбыз келип, чоң майрам кылып, бизге окшогон аксакалдарды кубандырып, ушуну жетектеп келген Орош Устануковбузга уюштуруп, Айбек ушул жерде бир коом, таздар коому деп уюштуруп жасаган үчүн биз аксакалдар тобу, аксакалдар кеңеши деп коебуз. Ошол катары биз рахматыбызды айтабыз. Силердин үй бүлөңөргө тынчтык, байкубаттык, уюштуруу тобуна балдар ар дайым ошол элди уюштуруп, элдин асты болуп силер жашсыңар. Ар дайым ошол эл менен эл болуп жүрөлү. Мына бүгүн ушул жер соорусу Ажыке деп коебуз, ушул Ажыке жайлоосунда эс алып атат биздин жигиттер. Ушу Торулунун балдары жалпы эс алганы келишти Тала Түздөн. Эми буларды биздин ата бабабыз мындан бир көп жылдар, 300 жыл мурда Тор атабыз ушу Ажыкеге келип жайгашып калган экен. Бул балдарга да туугандарга айтып отурам. Ошо Тор атабыз таздардын бир баласы, небере, чебереси, андан таркаган 2 уул сатып алды кедей деп. Ошол 2 уулдан таркагандарыбыз азыр мындайча айтканда бир колхоздашык эл болуп калды, журт болуп калды. Башынан айтып келгенде бизде Баргы урусунан деп коет, Баргыдан ушу Алайдагы Сабай, Токия, Бакал, Ардаймөнөктөр, биздин Совет районунан же болбосо Каракулжадан ушу 3 баргы деп коебуз, Кара баргы, Сары баргы, Таз баргы урусунанбыз.
Bargı özü Adigine'nin balası bolup esептелет. Tegele biz Kırgız'dan beri jagına aytıp oturganlar şu bargı urusu Oş oblasында басымдуу кылат биздин. Анын ичинен şu bargılar көбүнчө Алай менен Каракулжа турат. Şu bargынын таз баргысы 5ке бөлүнөт. Таз баргыдан тор улусу ушул биздин Ажикеде турат. Калгандары Буйгада, Жалпакташта, Калматайда, мына Карл Маркс колхозунда Ылайталарда турушат. Кудайга шүгүр ушу тор атабыздан таркаган азыр өнүп өсүп ушунча 2 бригада эл болуп турабыз. Тала түздө жайгашкан балдар Бишкектен, Россиядан көп жерге чүйгө жайгашып атышат. Алар келип, ушу тордун урпактары келип, мына бүгүн боор батырышып, бири-бирин таанып, келечек муундарга, жаштарга, балдарыбызга үлгү бололу деп чогулуп отурушат. Кече волейбол оюну өттү, аябай жакшы, тынч өттү. Эми ушу Ажике жайлоосу бизге насип эткен экен. Мынантип кооз, малга жайыттуу, салкын төр деп койсок болот. Буяга Алай, бул жагы 3 колхоздун малы менен эли чыгат бул жака Ажике жайлоосуна. Илгертен эле чоң маарекелер ушу Баргы бийдин ашы деген дагы көп аш тойлор ушул Ажикеде өтүп жүргөн. Bundan 2 жыл мурда 7 областтан ушу таздар урусунун урпактары келип, ушул жерде катта той өткөрдүк, Каракулжалык таздарлар. Малга десем малга, адамга ушунчалык жайыттуу жер соорусу болуп эсептелет. Торун урпактарына Кудайга шүгүр, миң Алла шүгүр, ушунча балдар өнүп өсүп көбөйүшүп журт болуп, эми ушуну улаган атышат. Бүгүн күрөштөрү болду, кол күрөш, шахмат, жана башка спорт оюндары бири-бирине күч сынашып көрүштү. Дагы бул нерсе ынтымактын белгиси болуп уланган атат. Дегеле баягы айта берсек, бул бөлүнүүчүлүк эмес, урууну ойлобо, улутты ойло деген жакшы сөз бар. Камчыдан көл куралат деп, уруулар ынтымак болсо, анан улутту биримдикти кармасак, ошентип Кыргыз мамлекети тегеле күчтүү, демдүү мамлекет болуп эсептелет деп эсептейм. Ушундай жерде өскөн жигиттер таза абада, кымыз ичип, ак ичип, таза сууну ичип чоңойгон жигиттер, мен ойлойм, спорттон дагы алдыңкы месселерди алып атышат. Тала түздө ден соолугу чың болуп атат, күчтүү үй бүлө, күчтүү мамлекетти түзөт дейт. Дени сак бала биздин келечек болот. Ушундай тала түздө балдар келип, балдары менен, неберелери менен келип жайлоодо эс алып кетишип, кыштын күндөрү жакшы, грипп болбой, састыма болбой, Россия Бишкекте балдарыбыз ак ичип, аябай жакшы болуп атат деп жылда жайында келип эс алып кетип атышат. Ушу тала түздөгү балдарга да аябай чоң рахмат. Демиөрчү болуп мына жерде тосуп беришти өткөн жылы, оналдан жана мал өткөнүн. Бул жагы ана тал менен мына дөңгө чейин тосуп берди ушу Россия Бишкекте балдар. Ошодон бул жагы кеңири жайлоо болуп калды. Ылдый жагын тойт кылып кышкага камдап алып атышат. Кышы суук болсо дагы жайы аябай жакшы, салкын. Ушунча 4 түлүк мал кенен батат. Кудай кааласа элдин жашоосу аябай мына 5-10 жылдан бери жакшы болуп калды, кемчилдиктер жок. Баягы барчылык, токчулук, кой үстүнө торгой жумурткалаган заман келатат. Бир мезгилдерде Союз таркаганда кыйналганбыз. Ушул күнгөйлөргө буудай, арпа, картошка эгип кыйынчылык болгон. Азыр эми токчулук, молчулук Кудайга шүгүр эл журтта мына жаштар өсүп атат, ынтымакчылык аябай жакшы болуп атат. Рахмат. Неме? Токонтага
Gül gayralar kırka tolu belester. Ar bir oğlum kaytarap Birinci maksat жалпы туғандар чогулуп көптөн бери бири-бирибизди көрбөй жүрүп тааныбагандарыбыз бар арабызда, алар менен таанышып ушинтип чогулуп отурабыз. Экинчи максат ушундай жакшы бир иш-чаралар болсо, кандайдыр бир жерлерге жардам керек болсо, ошого да мындай колдоо көрсөтүп, өзүнчө бир фонд ачып, ошонун негизинде ушинтип чогулуп отурабыз негизи. Медайжам ушу келгендер бар жогу Россиядан келди, нарагы Бишкек, Казакстандан келишти, жалпы туугандар бар жогуна ушу колдоо көрсөткөндөргө, бул жерде кызмат кылып жүргөн балдарга бар жогуна ыраазычылык. Ал жактан да келе албай акчаларын которуп, колдорун сунган балдарга дагы иштерине ийгилик каалайбыз. Жалпы ушу таздар, туугандар тынч бололу, ынтымак бололу. Ынтымак барда, бар жерде ырыс бар дейт. Ошо биздин каалообуз ушу ынтымакчылык. Кыргызстаныбызда ушу тынчтык болсун, өнүп өссүн. Ушундай биримдикте тазалык болуп жүрө берсин, а? Коштедан ушундай коюп турма. Биз ошо Алжоонун сөзүнө кошулабыз эми ошо. Таза бүтүгөндөр алыстан жакындан келген бүтүгөндөр силерге да чоң рахмат, особенно айылдагы тазарлар, бүтүгөндөр. Ошентип эле ынтымакта жүрө берели. Бул эми биринчи башталыш эми, мындан дальше дагы жакшы күндөр өтсүн, а? Кудай калса, Көкөтайдын ашуулат мына кудай калса, мына төрөйдө буякта тотуп коюптур. Мына карайла жетсе буяка Көкөтайдын ашуулат буюрса кудай каласа. Ошо күндөргө жетели. Ошо күндөргө жетели. Жакшы күндөрдө ойноп жүрөлү, а? Рахмат сага дагы ушу тынччылык болсун, жалпы жакшылыкта чогулуп аман болойлу. Ар дайым ой күлөңүз баарына тынччылык. Рахмат эми ошо. Кечегиден бери өтүп аткан мына мероприятиябызды көрүп атасың, а? Өзүң баарына күбөсүн. Мына биздин Ажыке жайлоонун төрү мына. Бел деп коебуз экен. Буягыбыз Кызыл Жар. Мына ушу биздин бир атанын балдары, таздар туугандар чогулуп атайын ниет кылып, мына быйылкы жайда бир чогулуп таанышып демил алды. Ушул жыйынды өткөрүп атабыз. Кудай кааласа жакшы өтүп атат. Бүгүн экинчи күн, а? Өзүң күбөсүн. Эми эртең үчүнчү күн, эртең карайбызбы кандай болот дагы көрөбүз. Ону мына айылдын нерде уюштуруп, баарын башкарып аткан балдар билет. Анан эми ушул эми жалпы биздин таздар туугандар ынтымак болсун, эсенчилик болсун, ар дайым ушундай жакшы күндөрдө чогулуп, жылына болбосо 1-2 жылда бирден ушинтип белгилеп чогулуп туралы, а туугандар? Эми менин сөзүм ушул эми эң главный эле ушу жакшылыктар, а? Сөйлеп койсун. Темен. Болуптур эми. Эми биринчиден баштасак, Москвадан келдик биз эми. Өзү, а? Меда айылдык балдар кызмат кылып, мына ушулар чуркап жүрүшөтүн айылдагы балдар, ушул балдарга рахмат биринчиден. Ушулар ушинтип бизди тосуп алып, кызматтарын кылып, бөлүп, бардык оюндун баарын уюштуруп, Келбек. Улактап, тоған башкасынын баарын оюн спорт түрүн молодец балар. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Анан ушу мына бел деп коебуз. Бул Ажыке деген жерибиз. Эң тазар туугандарыбыздын эң ыйык жери да бу. Ушу ата-бабаларыбыз илгери ушул жерден башташкан экен. Ушу эми 2 күндөн бери ушу жыргап эле ойноп атабыз. Бири-бирибизди көрбөгөн 6 жыл, 7 жыл астыбыз. Көрүлө экенбиз, бири-бирибизди тааныбагандарыбыз бар экен, көрбөй калгандарыбыз. Балдарыбызды дагы тааныбай калыппыз. Ошолорду таанылы, таанышалы деп ушул нерсени уюштуруп келип отурабыз да. Эң жакшы болуп атат. Молодец ушу. Ден соолук болсун. Кыргыз жери жандай көрүп, күн барындай сен эстер.
seni istep sagınıp bas. Kanday yürek sen degende canı bas. Yine sütük kız yeri Rahmatlar şu aydın ballarını en bilsinden. Tazlardın jalpı kulunlarına çoğun rahmet. Bişkekten gelgen, Borbordan gelgen de Baysak dolsu üstüyle koysun. Tazların urpakları şu çoğultup şu başlarda aytganda inisiativa götürüp şu çoğuluştu, uyuştuk için çoğun rahmet aytıyoruz. Biraz sizler diyenler dostlarım, söyledim. Şu ынтымақтастығына бұдан кейін дағы артысына, bundan da bak чемпионат сияқты 2 жылда өткен мына Европа чемпионатына ұқсап жақсы неме болды. Жаңалықтар болды. Ең соңында бұндай нетсе өкімет айтмақшы, бұндай нетсе бол элек те басқа тарықтың бірінші барақтары деп қой. Басқа урларда, басқа айындарда вообще бол элек. Ең жақсы жерлерге деп ойлаймын да. Kim neme kılsa da şu rahmat ынтымақ olaylı, birlikte olaylı, densolukta olaylı. Kiyinki mərəkə deresen bolalı. Rahmatı aylık ballara rahmatı hepimizde. Dikan özüm. Turgan aydın öküldörünün biri. Geçeden belki gelip top oldu. Bugünkü yerde bağırız çoğulup, gol güreş oldu. Tuğanlar var, birbirimizi tanımaganlar deli olsun mümkün. Biz küçüler tanımaya alsak gerek, küçüler ulular tanımaya alsak gerek. Şu torda tartılan bir tuğan ekemiz var öz. Şöyle gelip, uyuşturucular, insatlar kötörüp, bağır yoktu, bir yerge büyüyüp, bunday etmeye çoğultup. Aş berip atışat, tanışıp atışat. Birinci usul uyuşturgan bizden dağı ulularımız var. Şularga çoğun rahmat.
Bishkek, Moskvadan kelip oturat, Kray, Bishkekten kelip oturat dostlar. Şunça alыс жерден келip отурасыңар, биринчи силерге ден соолук. Ушу каерде болбосоңор, ишиңерге ийгилик. Ушулар чогулуп атат деп келгениңерге чоң рахмат. Şu 2 жылда деп атабыз. Илайым Алла Таала ошол ишибизди ашырып, оюбузду ойго ашырса, дагы көп болот. Баарыңарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, каерде барбагыла, аман болгула, ишиңерге ийгилик, өмүрлүү бактылуу жашай берели. Амин. Жаштардан Biz uzak yoldan gelip, uzaktan gelgen adamlarga, bu yerde uyuşturgan adamlarga var, razılıklar kalayız. Şu taza varığının toru ulusundan birimdeki hazır kanıttan öyreme gideyiz. Ulu yerimizge gelip suymak tanıtağız. Karaçı, ulu yerde turağız. Ağalarımız var, inilerimiz var eкен. Ошолордун сыймыгы биз келебиз да конок болуп кетет азыр. Баардыгына рахмат. Аман болсун. Кайда болбосун. Окугандарыңыз билип Рахмат. Шунча буну аксакалдар инициатива көтөрдү. Жалпы эле таздардын балдары. Ошону жаштар колдоду. Жок деген жок. Ушинтип бирине өбөк болуп, алыстан келген меймандар кичине эс алып кетип атат. Өздөрүнө туулган жери. Көрүп аткан туугандарга дагы ушундай ынтымакка чакырабыз. Бул ынтымактын символу деп ойлойм. Ар дайым ушундай улуу кичинүү тааныбагандар бар. Ушинтип таанышып, бул палан баласы экен, бул палан баласы деп китепти көрүп алып, ушундай баласы барбы дегенден көрө ушинтип жолугуп, встреча болсо эң жакшы нерсе. Ар дайым ушул таздар кулундары ушундай жолугушуулар ар дайым болуп турсун. Tinç bololu, tala tüzö gelgenler sizlerge devamin. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик, Аллада жүрөсүздөр. Аман болуңуздар, тапканыңыздар силерге ар дайым насип кылсын, буйрусун. Жалпы эле таздардын балдары ынтымак бололу. Эсенчилик болсун, тынччылык болсун. Кудай колдосун. Рахмат.